Zdravo, prijatelji! Danas vam pokazujemo kako lako i brzo da napravite domaći kikiriki puter, bolji, zdraviji i jeftiniji od kupovnog. Treba vam 200 do 300 grama pečenog neslanog kikirikija, malo ulja, prstohvat soli, malo šećera i jedan dobar super secko. Zašto je ono što sami napravite zdravije od onoga što kupite kao gotov proizvod? Zato što sami birate sastojke i njihov kvalitet. Tačno znate šta ste stavili, bez nepotrebnih dodataka, emulgatora i sličnih sastojaka. I pravite količinu koja vam je potrebna, bez bacanja hrane i bez viška. Hvala što ste danas bili sa nama. Bacite pogled i na naše druge snimke. Sigurni smo da ćete naći nešto po svom ukusu. Vidimo se uskoro.